Dinero je sponzor, Jelen pivo, muškarci znaju zašto. I turistička agencija Plavi slon, s nama je putovanje bezbednije. Ajde kolega, izvolite sesti na vaše mjesto. Dobro večer, drago slušateljstvo, večeras prisustvujete nesvakidašnjem događaju utakmice BSK Jugoslavija. Moje ime je Branislav. Dobro večer, drago slušateljstvo, moje ime je Ognjen i danas ćemo, kao što rekao kolega Branislav, da prisustvujemo nesvakidašnjem događaju između BSK i Jugoslavije. I samo da vidimo, da, tu je vreme, ej, evo ga, fudbaleri upravo izlaze. Tako je, kolega. Ajmo BSK, ajmo! Jugoslavija. I sad ćemo da vidimo i evo ih plavi dresi, to je BSK i evo ga. Ovo, kačin mali, sjajan. Kakva temperatura, kolega, evo. Kuva vode nešto okte, strašno. Evo, dok se fudbaleri slikaju, jedno glavno pitanje, gdje ćete vi na letovanje, ovakva temperatura? Gdje ćete na letovanje? Da, baš kolega, planirao sam negdje da putujem, ali ne znam gdje. Ne znam, čuo sam neku za agenciju, neka Plavi slon iz Pećinaca. Veoma mi poznato. Pa ne znam, evo ja upravo sa ženom i djecom hoću da idem putovanje u Tursku. Kažu, znači, svako peto putovanje preko njih 50% popusta. Ajde kolega, 50% popusta. Ali moguće. Ni ja nisam to verovao. Znate možda broj telefona da ih ja pozovem? Imam negdje zapisano kolega. To mi obezbedite. Na sljedeću utakmicu. Posle utakmice ćete morati. Nema problema. I evo ga, utakmica počinje. Počinje, tako je. Što je ono, mali kat? Šut! Kakav šut! Ajde kolega, da ostaviti izgled na krov crkve, nema. Ajde, bit ćemo realni kolege.